Duar Amla MSC Prabhat Chandra Tara Hinben Lamchak Kachipiben Puthot Lamchak Kachipapleng Tu. Autonomous State Apothak New Delhi Karbi Bhavan along Kachingwai. KSA Samilangsa Branch Committee Tumpen Kang Dangamai Kangni. Karbi Prime Time along Penili, Villarban Krupi, Non-Beer Dangton Pen, RJ Tha. District Health Society Pen Jakong Tom Kebra Isiarni, Difu A&M Training Center along, Measles Lapen Rubella Patak Perankia Mai Pado. Okpran Saikama Joint Secretary Karing Rong Pipi, Measles Rubella Patak Perankia Mai along Pajirmidam. Alang lipai pai kretrok si Arni Pen, Karbi along along ta Measles Rubella campaign pangcheng pon pupusining che. Campaign along lakke thom sose chiklojon sirkep arta penikan krep hokawe au suri so phan campaign along parlok pon puta alang li pherang kya phan pachini thu. Kachurap kacheto dolo dela so campaign matia kemang chunji puta joint director Rong Pipi aning che patheda. 20 August 2018 pen Nilikum Karbi Anglong district now measles and rubella vaccination campaign chengi lasoa measles and rubella vaccination ke 9 months to below 15 years ao somartum hansi laso MR vaccine nilitu launching la nili appeal law as joint director of health services Health and Family Welfare Department la apai po guardians pen osomar la so age group of somartum 9 months pen below 15 years on la 17 August 2018 pen MR campaign hut nang itum sopta osomartum han la so vaccine bang pi nai dilia pilo anke nilitum 100% MR vaccine target nilitum achieve long nai la so Karbi district along nearly personal appeal as joint director of health services along with additional chief medical and health officer FW and district immunization of officer Karbi Anglong Nilitum Karbi Anglong ke do guardian parents pen la so age group also martum phan MR vaccination and nai nili request fee. Thank you. West Karbi Anglong District Hawarmate Duar Amla MAC constituency ang kangkedo Kharu Pintha Inghanabi Lapen Tharvia Biarong Arat Atmapan Jakong ni Pai Thom Kebra Isiarni Duar Amla MAC Prabhat Chandra Taro Lapen Ahemasor Pronoti BP Aridingpen Rong Thom Arat Atmapan Tilong Hum Thom Kipi Pajir Pona Birta Card News Pherangke Jasone Hipen Birta Nangpale Pinpur में केदाम तांग कार्बी आंगलोंग autonomous council किलिग हुट रोंग थम आरात तुम लांग के थेलो ते कोसोंसी किसुंगमा पुआलाम चिथांडुन रिंतिलो हालर सो हुट केदाम के बांग सिक्साक मते लांग कांगलुम आलाम का चिथांडुन हुट तारो जांगहो लाबेन आहेमा सर प्रोनोति बेपी लाम चाक चिपिते कांगलो लसिपिनी आनी हालर सो आरोंग आरात अतुमा फान तेलोंग हुम थम पानोंग पिसी होदाइलो लापुसोन सिया कप्रेक आरोंग atuma phanta pithulang pota taro sangho pherang kyang no pinpur pon bangso telang rat atuma phan ki pajera hut khachitong dun rong thomasar the habi rongpi dilip milik vdc chairman Duar Amla lapen ongdung rat chitodun rinti আজি মোৰ সমষ্টিত তো খাৰু পিন্ধা আৰু ইঞ্জিনাবি আৰু এটা থাৰ্বেবি এই তিনিটা এৰিয়াত ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া হয় আৰু এইটো আমাৰ কাৰ্বি লাংপি হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট ইয়াত আছে হাইড্ৰ প্ৰজেক্টৰ কেতিয়াবা যদি পানী বেছি হৈ যায় পানী এৰি দিয়াৰ লগে লগে গোটেই অঞ্চলটো মানে প্লাবিত হৈ যায় যিটো কাৰণত মানুহৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ কাৰণে অসুবিধা হয় হাইৱেলৈকে বা বজাৰলৈ ওলাই যাবলৈ কাৰণে মানুহৰ অসুবিধা হয় আৰু বিশেষকৈ দৰমলা সমষ্টিৰ সিটো পাৰত নদী সিটো পাৰত ৰংখাং সমষ্টি এই ৰংখাং সমষ্টিত হাইৱেলৈকে যাবলৈ হ'লেও মানে নৌকাৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে যোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মোৰ সহধৰ্মিনী আহিছিলে এই অঞ্চলত ৰাইজে আহ্বান কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আহি পেলাই ৰাইজে হেনো কৈছিল যে ইয়াত আমাৰ নৌকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব তাৰে প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি তাইও আহিছে ৰাইজৰ আগত নৌকা ইতিমধ্যে আমি 3খন বনাই আনি দিব পাৰিলোঁ বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু 3খন এই একেখন নদীৰ মানে আৰু 3খন নৌকা ৰাইজে বিচাৰিছে এই 3খনো খুব সোনকালে আমি বনাই কৰি ৰাইজক মানে ৰাইজৰ হাতত তুলি দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিম যেহেতুকে বাৰিষা
হয়তো যিকোনো সময়তেই ইয়াত আকৌ অঞ্চলবোৰ প্লাবিত হ'ব তেতিয়া নৌকাৰ প্ৰয়োজনটো বাৰুকৈ অনুভৱ কৰিব তেওঁলোকে আৰু তাৰ প্ৰচেছটো আমি হাতত লৈছোঁ খুব সোনকালে আৰু 3খন নৌকা আমি আৰু দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangla Pendimahasao Pendimasa Students Association of Kongchunbang Primithi Sengyong Karbi Anglong Dimasa Students Association of Maipu Thiraj Difusala Pen Professor Dr. Manish Tamangatum New Delhi Karbi Bhavat Along Jakong ni Pai Thom Kep Arni Arikang Sampor Pai Pliapor Ing Tangkring Pen Article 244A Pataka Chingbai Autonomous State ke palong dabjia phan pima ke claim nangji jakong horang pidun popu chedon tanglo laso kaching along Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagot Singh Ingti MAC Lun Singh Teron Abarim Viswa Hindu Parishad Amaipu Birendra Hanse Kanchas Dikom Dun Maipu Mondol Singh Be Hemchandra Rong Pipen Khor Singh Terang Lapen Pena Ana Tum Chetong Dun Si Ing Tangkring Pen Kaching Wai Padopon Namalam Sopor Panbir Tamu Ing Tamarik Sinang Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhilan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kechuason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang
Tharwi alang, Theso alang, Kecho ajang tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu long pon ingji. Dihinamo Piputhal Birtalong Wangthulu Karbi Students Association Semirang se branch committee atum jakhong ni phai thom kebra isi ani KSSI hemalong kangdang mai kangni Mai pangcheng chia prang Karli tang Rahul Singh Naraphan kachiki mo sai padupon labang so phi Bir Singh tok bi pen mai che phai phu pon si mai pangcheng ponlo mai long KSA mai phu Simeon rongphar Jirsong ronghang Atur Teron Madhap rongphar Sarbathe tok bi la pen HSTC Bukulia District Committee Samson Killing pen chenglok pen ana bang phu bang phiatum chetong dun Samilang so KSA ro kichari japhan longbomon taro la pen rangsna intia tuma phan mai phula pen kongchun bang arputa kangwai pon padu pusibir ta riptun long Difu Moromi Self-Help Group Atumpen Patirpi Ponsi Jakhong ni phai thamkep Arni Chandra Singh Teron High School along Free Health Checkup Camp ke paman pona birta Card News Channel along birta nangli Labang soja mek ada por phai ke ba por pen pang cheng pon siarni tiri isia por ana ke joy pen se ke lang abar sai padu ponlo Free Health Checkup Camp along NHM pen Dr. Harbamon Ingti la pen se ke lang asai khiatum pen se ke lang asai denglo Anpada labang swasta along Project Officer Obed Kiling Sanitary Inspector Hemchandra Teron Malaria Surveillance Inspector Jiten Crow SW Bira Singh Tisuk SFW Baburang Chetri pen cheng lok penan se ke lang asai khiatum chirap chitodun lo puse birta riptun long Karbi Prime Time birta bang kila pas kang tan puniglo domi thami kurbang thu